So, manapod sa guys. Manglaag na pod ni Jerbo. Where are we going? Zum Berliner Zoo. Berliner Zoo. Nicht Tierpark. Berliner Yeah. Zoo. Okay. Zoologische Garden. Berliner Zoo. So. Zoo. Ach so, zum Zoo. Yala. Dapat guys. Porsche. 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 Nakasunod na mo ang car. Porsche. Porsche. Sa Pilipinas, may ginatag Porsche. In English, Porsche. 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 That is the real, the correct is the German car, the German brand. Yeah. Porsche. Porsche. Yes. So guys, on the way namin sa Berliner Zoo. Zoo. Laag-laag siguro itong laag dali guys kay pero masulit na to ang atong bakasyon sa Germany. No! Ato mga kog Austria kadali. Mga taraming Italy ko. Puhon. So, maratsu guys. Bye-bye. Chup-chup. Where is he from? Huh? It's okay na? Yeah, it's okay. So, manapot sa guys. We are going here in the Deer Garden. Western City Center. City Center of Berlin. West. West Berlin. Look at that guys. Muning entrance. This is the entrance of the Deer Garden. We are Philippines. Guys, on Himidiri sa Zoo Deer Garden. Another Deer Garden, guys. Or Zoo Deer Garden. Information. Ano siya entrance. Grabe kadako na elephant. Elephant na siya guys. Elephant. Kina ilang entrance. Then, the Zoo Berlin. Zoo Berlin. Come here. Okay. Ano yun guys? Darling. Jerbot. Bayad. Kita na naman among entrance. Entrance na ticket. Book man niya online. May siyang entrance story guys sa Deer Park. Danke, nehmen Sie auch eins. Okay. Init kayo guys. So init. Here you can see real panda. Panda? The Chinese. Wow, okay. So, another real panda dali guys. Sa mga to guys. Only country. Pwede nga walay ice cream sa imong mga lakaw. Sa among mga lakaw. Here, in fact, is very expensive. Yeah. Oh, ice cream. Dili pwede nga walay ice cream basta manlakaw ni bisag asa. We are ice cream lover. Taod-taod ani tubig na pero kung taon. Wolverine. Daghang kayo basurahan kayo guys. Pwede nga walay. Magkanat yung basura. Uy, panda! Panda Garden, you cannot see. Mga to guys. Panda garden daw ni pero nagtago siguro mga panda. Kainit kayo. Suhat. Init kayo diri. Ayan, maybe they're hiding because it's too hot. And pandas are very famous Yeah. to be lazy. Yes. They're hiring guys. Init kayo.
Sumarto babay mo machuchuk. Hindi pwede nga walay ice cream sa imong mga lakaw. Sa among mga lakaw. Here, in fact, is very expensive. Yeah. Oh. Ice cream. Ice cream. Dili pwede nga walay ice cream basta manlakaw ni bisag asa. We are ice cream lover. Taod-taod ani tubig na pala akong taon. Wolverine. Daghang kayo basurahan there, guys. Hindi pwede nga walay. Magkanat yung basura. Uy, panta! Mga to guys, panda guardian daw ni pero nagtago siguro mga panda, kainit kayo. Suhat. Init kayo diri. Oh yeah, maybe they're hiding because it's too hot. And pandas are very famous Yeah. to be lazy. Yes. They're hiding guys, kainit kayo. Sumarto babay mo machuchuk. He heard me. Yes. Hello. Hi. Hello. Say hi. So many yummy food. There are lots of yummy food in front of me. Hi. Bye. Yeah, he really heard me. Yes. Kita na pinako si Panda. Wala ko. Marami ka po yung maayo. Ayan, si Panda guys. Bagid skill guys. I'm here. Sorry for yung maayo. Padoon na guys. Kaya naglibot-libot. Jogging. Okay. Ito guys, bye-bye mama chuchu. Yan, naon sa amin guys upstairs sa among kuan. Uho na kayo. Beer na pud ni siya guys. Maniwan to sa ta guys. Show the name. Chauffeur Hofer. Yes, correct. Yes. Cheers. Unya yung padayon sa among Schnitzel, champion. And this is the mushroom. yeah, and then Potatoes, gulai, and salmon. Salmon, yes. So, maro to guys, bye-bye mo. Yummy. Yummy! Mga una punta. Nain. Whoop! Nauna punta guys, sige panggutom na. Okay. Salamat. Dangkos yun. Ipanggutom na mi guys. Bumaktas. Doon sa Deer Park. Naon. Kaon. Salamat Lord kasi may kaon. Nanglan. Get lots of that. Nanglan ko 5K ganina guys para bawas-bawasan lang po ang pang ko ano. Ang pangkaon nun. Patatas. Tapos salmon. Salmon. Hindi tayo.
Yan ang tubig. Sparkling water. And then, beer na yun. Sama na to guys. Bye-bye mga chup-chup. So guys, pag humay na mo dito sa Deer Park, sa zoo, hapit na po may og ice cream. Nangaon na po may ice cream guys. Kalami. What is this? This is a fruit. I forgot the name. Ambot, unsa ni? Grabe na ginawa ka itom guys, Ito na ka ako. Yan ako gitago ng color, Ano taga-ice cream guys. Kapag uli na ako aning butuan, di na ako makakaon. Ayun. So, lami ang ice cream des butuan. Kuan naman, kanang paliton na nato sa mahal kaayo pag yun. Wala lami kaya kapalit. They have new owner. Wala lami kayo ko kapalit. Lami kayo. Yan ka na nga on guys. Kapagid sa Roman. Ito na to guys, mga chup-chup.